Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios kakaman kashkata kringichu. Kunanka hatun Dios atagmi, kankunamanka shuk rikuchinata willagrin. Piwan manarij chayarinakushka warmimi, shukhari wawata wachanga. Chay wawataka, Emmanuel shutitami shutichinga. Isaías 7:14. Jesús mi Emmanuel, manakashpaka, Dios ñukanchiwanmi. Jesús wanmi, Dios kashamurka. Chinallatak paytukuita rurashka chawpipi purirka. Jesús mi, Dios wan ñukanchik apanakuyta kutin allichingapaq, shuk ñanta paskarka. Chinallatak ñukanchikman paypaqa espirituta kurka, amatak pay illaqlla kawsangapaq. Kay punllakunapika, Jesús wacharishkata yuyachishpa rikuchikkunaka, tukuy ladopimi kankuna. Villancicos cantukuna, iglesiapi pesebres nishkakuna, televisiónpi programakuna, shinallatak familia pura costumbrekuna. Chashnakaqpipish, mashna ñukanchikta kunan rikcharishpaka, Dios ñukanchikwan kashkata krishpa hatarirkanchik. Kay mana rurashkata entendinami, ñukanchik ruraykunapipish, imashina kanapipish musuyachinkuna. Dios ñukanchikwan kashkamantami, paypa huyimantaka manatak chikanyay tukushun. Romanos 8:38-39 nin, chaymanta kaytaka allimi yachani. Wañuypish, kawsaypish, angelkunapish, mandakuq supaykunapish, pushaq umakunapish, kunan punllakunapish, shamuk punllakunapish, hawamanta kashpa, allpa ukumanta imakuna kashpa, Dios rurashka ima shuktaqkunapish, apunchik Cristo Jesusmanta Tayta Dios ñukanchikta huyakuqmantaka manatak anchuchi tukungachu. Dios ñukanchikwan kashkamantami, ñukanchikpaq paypaq munayta paqtachi tukunchik. Filipenses 2:13 nin, Dios marikankunamanka allita rurana yuyitapish, chay yuyashkataka pay munashka shina rurachunpish yachachikun. Chasnallatak, Dios ñukanchikwan kashkamantaka manchaywan, sustullapish, imawanpish mana kushikushpaka mana kawsanata charinchikchu. Kay sustachik Navidadta, familia illaqlla chimbapurana tukushpaka, yuyari, Dioska tukuypi, tukuy horas mi kanwan. Shukmi, Dios ñukanchikwan kashkata yachana, kutin shuktaqmi, kay mana rurashkata punllanta apashpa kawsanaka. Kay Navidadpika, Dios kanwan kashkata yachashkaka, ashtawan paqtata huyanaman, ashtawan mana mitsashpa kunaman, shinallatak, ashtawan krishpa kawsanaman apachun saki. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, pagillata guyashkamanta.